I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i Become a Legend. Trenutno smo u Sunderlandu. Ja sam, da bismo mogli da pregovaramo u ovoj epizodi, odigrao protiv Newcastle United. Izgubili smo 2-0 i na toj utakmici smo se povredili. Tako da nećemo moći više da igramo u ovoj polusezoni i mislim da, izvinite za ovo, mislim da protiv Liverpoola dakle ne možemo da igramo zbog povrede, ali mislim da ćemo moći da pregovaramo uskoro, za koji dan. Dakle, protiv Liverpoola ćemo preskočiti, nažalost šteta, volio bih da smo igrali protiv njih i izgubili smo sa samo 3-0, dakle nije to ništa strašno, šta je to? To je manje od 4 gola, tako da je dobro. Ljudi, mi imamo 80, što je stvarno jako velika ocena i trebalo bi da možemo da igramo za neki malo kvalitetni tim. Ja sam mislim da sam mogao da već da pregovaram sa nekim, ali sam propustio tu priliku. Ponovo ne igramo zbog povrede, ajmo mi dakle transfer request. Ovako, ja sam malo gledao neke timove za koje bismo mogli da igramo. Odlučio sam da pokušamo da igramo za Lazio. Dakle, hteo sam da igramo za Milan, za Juventus, ali tu se ne bi uklopili nigde. Juventus je, čini mi se, malo prejak za nas za sada, tako da mislim da bismo u Lazio mogli da igramo. Nisam vidio šta je naš tim ovdje uradio. Prošao je Sunderland dalje u osminu finala, čini mi se, ili četvrt finala, tako nešto, što za nas i nije nešto mnogo bitno. Fudbaler godine, da vidimo ko je u pitanju. To je Ibrahimović, dakle svi su srebrni, samo Ibrahimović Zlatan. Zlatan Ibrahimović, fudbaler godine, zanimljivo. I got an offer from Fire. Nešto kao agent ima neku ponudu, sad nisam baš razumio. Hoće nas nekoliko timova, ovo mi se nikad nije desilo da me traži više timova. Dakle, hoće nas Lazio, Elche, Guadalajara, Twente, Real Sociedad i Nantes. Ništa, mi ćemo da... A šta je sad ovo sa Lacijom? Sa Lacijom pregovori u toku. Ovo ostale ćemo da odbijamo za sada. Ako nešto bude bilo loše kad je u pitanju Lazio, dakle ako ne možemo da potpišemo za njih, onda ćemo morati da odaberemo nekog od ovih koji su nam već poslali ponudi i dalje se oporavljamo od povrede. Da vidimo hoćemo li uskoro saznati odgovor iz Lazija, da li ćemo igrati ponovo u Italiji ili ne. Još uvijek nema nikakvog odgovora, evo ovdje će nam stići odgovor, pa da vidimo šta će to da bude. Really well, dakle uspjećemo da, dakle uspješni su pregovori sa Lazijom, ajmo da pregovaramo, da se dogovorimo oko nekih sitnica. Dakle, transfer u Lazio će biti potvrđen i postajemo, dakle igramo ponovo u Italiji, ali ovoga puta u jačoj italijanskoj prvi, dakle u prvoj ligi italijanskoj, a započeli smo u drugoj, kao što znate, u Pescari. Potpisali smo za Lazio, da vidimo koji broj nosimo broj 22. Pa dobro, moglo je to i malo bolje, ali nije to toliko bitno. Ljudi, ovo je jedan fantastičan transfer. Lazio nije uopšte mali klub, a iz Lazija posle vidjet ćemo gdje ćemo kad završimo ovu sezonu. Nismo i dalje u timu zbog povrede, ništa, mi idemo dalje. Ne znam koji su oni na tabeli, saznaćemo uskoro. Naš tim je pobedio sa 2-0 na ovoj utakmici. Lazio je 9. na tabeli, što i nije tako loše. A mi čekamo da debitujemo. Sljedeća utakmica protiv Udinezea. Da li ćemo mi biti spremni, nemam pojma, vidjet ćemo. Još uvijek nismo spremni. Koliko li će ovo da traje, ovo baš dugo traje, mnogo duže nego prošli put kad smo se povredili. Vidjet ćemo, nisam vidio šta Lazio radio, ali nije to ni toliko bitno za nas. Ajmo da zaigramo konačno. Cezena, naš sljedeći protivnik. Ajmo da vidimo jesmo li spremni. Nismo još uvijek. I evo ljudi, konačno smo u timu i startujemo. Ova povreda je trajala nevjerojatno dugo, propustili smo bar 5-6 utakmica u Laziju. I just want to play, to je ono što mi kažemo, igramo protiv Kijeva, valjda tako se zove tim. Na našoj prirodnoj poziciji, odmorni, 100% spremni, idemo ljudi da debitujemo za Lazio. Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. Maori. Forward. What does he try from here? Lazio looking really energetic early on. Basta. Looks like a good ball through. And the flag has stayed down. Can he deliver? Maori is theirs. Basta passes it through. Too much on it, and that's the keeper's.
Good inroads into enemy territory, but no joy. Maori! See this? Maori. And it's Keita. Maori. Great run this, he's covered quite a distance. They've scored! Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Interesting to see what way they approach it now. Do they settle for that or push for more? Well positioned to make either side really getting hold of the ball. Villiers. Out to the left it goes. And he's made certain that. Villiers. Brings it forward. Maori! Goal at his mercy. Maori. If we're going to get a winner, it's got to come now. It's on a plate. Deftly done. The defense can get it clear. I evo ljudi, gotova je utakmica i uspjeli smo da postignemo gol na našem debiju. Ovo je bila za nas jedna jako dobra utakmica. Gubili smo, ali eto uzeli smo ipak jedan bod. Mada mislim da je trebalo već da pobedimo Kijevo, valjda se tako zove tim, jer mislim da su dosta slabiji. Ljudi, mi smo igrači utakmice na našem debiju, što je stvarno fantastično. Bili smo jako dobri, dosta često smo šutirali, uglavnom iz velike udaljenosti, ali sve su to bili dobri šutevi i iz jednog takvog šuta smo i postigli gol. Ovo je, ljudi moji, kup. I to igramo, kako će sad ovo da mu bude, četvrtfinale, čini mi se, koliko ja odavde vidim i koliko se razumem. Igrali smo u četvrtfinalu. Sljedeća utakmica ponovo kup, ponovo protiv Kijeva, ovo je odmah revanš. Dakle, 1-1 u gostima i da vidimo hoćemo li na svom terenu uspjeti da pobedimo Kijevo, trebalo bi. Pogledajte kakvu formaciju imaju, jako zanimljiv formac, igraju sa 3 prednja vezni i s jednim napadačem koji je užasan, ima 69, a mi smo četvrti najjači fudbaler u ovom timu, a i u napadu, u stvari peti najjači. Ali ovo je jedan stvarno dobar tim. U napadu smo jedan od najboljih, malo smo umorni, ali nema veze, igrat ćemo i ajmo da počnemo. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Lazio back home now after what could be a really important draw in the away leg. Maori! There's a goal here. They just need a goal now to confirm their superiority. Keita tries a through ball. Can he find a finish now? Out to the left it goes. What a corner. Maori tries lifting it over. It's Keita! Goal! Lazio! Maori. Maori! Tries one! Chance! Keeper got a hand on that and nicked it behind. They'll lead. Basta. Great ball, now the shot! Puts it out to the wing. Some good run down the left-hand side. Radu with the ball through. Here comes the corner. To see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did fool that defence into wondering what he was going to do next. Lazio. Maori looks to slip it through, shoots! Yes! They are firmly back in business! Keita. Looks like a good ball through. And that's left him on the seat of his pants.
I evo ljudi, gotove utakmice. Ja mislim da smo mi iz kupa ispali ili igramo penale. Sad ćemo da vidimo. Ako se gleda gol u gostima onda smo ispali, ali ne gleda se to. Igrat ćemo ljudi moji penale, to je moja slaba tačka. Mi smo na ovoj listi četvrti, dakle četvrti šutiramo penale. Ajmo da odgledamo ovaj deo, hoćemo li proći u sljedeću fazu kupa ili ne. Saznat ćemo uskoro. Prvi šutira naš fudbaler i to je 1-0 za nas. Ajmo da vidimo kako će se snaći naš golman sada. Ja se plašim kako ću ja da šutnem ovaj penal jer sam stvarno užasan kad su penali u pitanju. Nikako ne znam da nanišanim, a ako nanišanim to obvezno ide preko gola ili pored gola. Vidjet ćemo. Mi smo dakle četvrti, ovo je drugi i za sada 2-1 vodimo. Doduše Kijevo treba da šutira još jednom da bismo bili jednaki po pokušaju. Ajmo, promaši. To je ljudi 2-2. Idemo dalje. Sada šutira neko od naših igrača, nemam pojma ko u pitanju. Mi smo inače imali, ovaj ko da nije jeo leba, jedva je došao do gola. Mi se šutiramo sljedeći od naših igrača. Mi smo imali 2 asistencije na ovoj utakmici, ali to nije bilo dovoljno. Ljudi dobro i naš golman je odbranio. Sad valjda šutiramo mi. Ajmo da pokušamo nešto. Jao, nemoj ovo da ode. Sreća pa se golman sklonio, inače ja uglavnom šutiram po sredini gola. Nikako ne znam sa strane da šutnem nekako, koliko god da zadržim dugo na joysticku, uvek ide kroz sredinu. Za sad rezultat izjednačen. Vidjet ćemo, može se završi ove rundi, a može da se igra i nova runda. Naš kapitan šutira. Ovo je majstorski izveden penal. Sad ako naš golman odbrani, evo ga, ako on odbrani mi idemo dalje. Ajmo, držimo mu palčeve svi. Ajmo šestice, promaši. Jebi ga, prošlo mu je, kroz uši mu je prošlo. I evo ljudi, gotovi su i penali, izgubili smo 5-4, evo nas. Ne znam zbog čega kameraman nas prikazuje jer smo mi postigli taj jedan gol, taj jedan šut koji smo imali. Igrač utakmice pa loši neki njihov, mi smo imali također ocenu 7, dakle bili smo jako dobri, ali nažalost iz kupa ispadamo, iako smo mi vodili na ovoj utakmici. Eto, izgubili smo 2-2 do 120. minuta i onda na penalima 5-4. Dakle, u Laziju 2 utakmice, 1 gol, 2 asistencije. Malo čudno je to, ljudi igramo u Ligi Evrope, ovo je fantastično. Malo je čudno to što imamo više asistencija nego golova, to nije uopšte karakteristično za nas. Startujemo protiv Tottenhama i ljudi, ovo je debi u Ligi Evrope. Fantastičan trenutak za nas, stvarno. Dakle, ovo je vjerovatno 16. finala. Mi smo odborni i to protiv Tottenhama, ljudi, ajmo da pokušamo da ih pobedimo. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me. Well, Harry Kane merits a mention. What doesn't he do well? Leads the line, drops deeper into space, he runs well with the ball at his feet, and he's rarely wild when attempting an effort at goal. He's been a great There to get rid. Keita. Lazio are pressing with energy in the opening moments of the game. Tries a through ball. Oh, real chance! It's all a little short of forward momentum, lacking thrust. Mauri. So what now? There's no flag. Looking to force his way through. Goal! Lazio! Yeah, I love the finish, but I think that the pass was going to be needed. Now the pass. Mauri! Kane. Mauri. Capu. Given away a free kick. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Radu. And there goes the final whistle. Lazio felt they had to win at home, and when they did, it was they who take the initiative and head onto opposition territory on the front foot. Reflections on what you've seen, Jim? Oh, listen, if you've got that kind of power and that kind of pace in your team, I think you'll plough through most teams. Those central areas tend to be very congested, lots of traffic going on.
I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Igramo PES 2016 i Become a Legend. Trenutno smo u Sunderlandu. Ja sam, da bismo mogli da pregovaramo u ovoj epizodi, odigrao protiv Newcastle United. Izgubili smo 2-0 i na toj utakmici smo se povredili. Tako da nećemo moći više da igramo u ovoj polusezoni i mislim da, izvinite za ovo, mislim da protiv Liverpoola dakle ne možemo da igramo zbog povrede, ali mislim da ćemo moći da pregovaramo uskoro, za koji dan. Dakle, protiv Liverpoola ćemo preskočiti i nažalost šteta, volio bih da smo igrali protiv njih i izgubili smo sa samo 3-0, dakle nije to ništa strašno, šta je to? To je manje od 4 gola, tako da je dobro. Ljudi, mi imamo 80, što je stvarno jako velika ocena i trebalo bi da možemo da igramo za neki malo kvalitetni tim. Ja sam mislim da sam mogao već da pregovaram sa nekim, ali sam propustio tu priliku. Ponovo ne igramo zbog povrede, ajmo mi dakle transfer request. Ovako, ja sam malo gledao neke timove za koje bismo mogli da igramo. Odlučio sam da pokušamo da igramo za Lazio. Dakle, hteo sam da igramo za Milan, za Juventus, ali tu se ne bi uklopili nigde. Juventus je, čini mi se, malo prejak za nas za sada, tako da mislim da bismo u Laziju mogli da igramo. Nisam vidio šta je naš tim ovdje uradio, prošao je Sunderland dalje u osminu finala, čini mi se, ili četvrt finala, tako nešto, što za nas i nije nešto mnogo bitno. Fudbaler godine, da vidimo ko je u pitanju. To je Ibrahimović, dakle svi su srebrni, samo Ibrahimović Zlatan. Zlatan Ibrahimović, fudbaler godine, zanimljivo. I got an offer from Fire. Nešto kao agent ima neku ponudu, sad nisam baš razumio. Hoće nas nekoliko timova, ovo mi se nikad nije desilo da me traži više timova. Dakle, hoće nas Lazio, Elche, Guadalajara, Twente, Real Sociedad i Nantes. Ništa, mi ćemo da... A šta je sad ovo sa Lazijom? Sa Lazijom pregovori u toku. Ovo ostale ćemo da odbijamo za sada. Ako nešto bude bilo loše kad je u pitanju Lazio, dakle ako ne možemo da potpišemo za njih, onda ćemo morati da odaberemo nekog od ovih koji su nam već poslali ponudi i dalje se oporavljamo od povrede. Da vidimo hoćemo li uskoro saznati odgovor iz Lazija, da li ćemo igrati ponovo u Italiji ili ne. Još uvijek nema nikakvog odgovora, evo ovdje će nam stići odgovor, pa da vidimo šta će to da bude. Really well, dakle uspjećemo da, dakle uspješni su pregovori sa Lazijom, ajmo da pregovaramo, da se dogovorimo oko nekih sitnica. Dakle, transfer u Lazio će biti potvrđen i postajemo, dakle igramo ponovo u Italiji, ali ovoga puta u jačoj italijanskoj prvi, dakle u prvoj ligi italijanskoj, a započeli smo u drugoj, kao što znate, u Pescari. Potpisali smo za Lazio, da vidimo koji broj nosimo broj 22. Pa dobro, moglo je to i malo bolje, ali nije to toliko bitno. Ljudi, ovo je jedan fantastičan transfer. Lazio nije uopšte mali klub, a iz Lazija posle vidjet ćemo gdje ćemo kad završimo ovu sezonu. Nismo i dalje u timu zbog povrede, ništa, mi idemo dalje. Ne znam koji su oni na tabeli, saznaćemo uskoro. Naš tim je pobedio sa 2-0 na ovoj utakmici. Lazio je 9. na tabeli, što i nije tako loše. A mi čekamo da debitujemo. Sljedeća utakmica protiv Udinezea. Da li ćemo mi biti spremni, nemam pojma, vidjet ćemo. Još uvijek nismo spremni. Koliko li će ovo da traje, ovo baš dugo traje, mnogo duže nego prošli put kad smo se povredili. Vidjet ćemo, nisam vidio šta je Lazio radio, ali nije to ni toliko bitno za nas. Ajmo da zaigramo konačno. Cezena, naš sljedeći protivnik. Ajmo da vidimo jesmo li spremni. Nismo još uvijek. I evo ljudi, konačno smo u timu i startujemo. Ova povreda je trajala nevjerojatno dugo, propustili smo bar 5-6 utakmica u Laziju. I just want to play, to je ono što mi kažemo, igramo protiv Kijeva, valjda tako se zove tim. Na našoj prirodnoj poziciji, odmorni, 100% spremni, idemo ljudi da debitujemo za Lazio. Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. Maori. Forward. What does he try from here? Lazio looking really energetic early on. Basta. Looks like a good ball through. And the flag has stayed down. Can he deliver? Maori is theirs. Basta passes it through. Too much on it, and that's the keeper's.
inroads into enemy territory, but no joy. Mauri! See this? A ako je na nišanim, to obvezno ide preko gola ili pored gola. Vidjet ćemo. Mi smo dakle četvrti, ovo je drugi i za sada 2-1 vodimo. Doduše Kijevo treba da šutira još jednom da bismo bili jednaki po pokušaju. Ajmo, promaši. To je ljudi 2-2. Idemo dalje. Sada šutira neko od naših igrača, nemam pojma ko je u pitanju. Mi smo inače imali, ovaj ko da nije jeo leba. Jedva je došao do gola. Mi šutiramo sljedeći od naših igrača. Mi smo imali 2 asistencije na ovoj utakmici, ali to nije bilo dovoljno. Ljudi dobro i naš golman je odbranio. Sad valjda šutiramo mi. Ajmo da pokušamo nešto. Jao, nemoj ovo da ode. Sreća pa se golman sklonio inače. Ja uglavnom šutiram po sredini gola. Nikako ne znam sa strane da šutnem nekako. Koliko god da zadržim dugo na joysticku, uvek ide kroz sredinu. Za sad rezultat izjednačen. Vidjet ćemo, može da se završi u ovoj rundi, a može da se igra i nova runda. Naš kapitan šutira. Ovo je majstorski izveden penal. Sad ako naš golman odbrani, evo ga, ako on odbrani mi idemo dalje. Ajmo, držimo mu palčeve svi, ajmo šestice, promaši. Jebi ga, prošlo mu je, kroz uši mu je prošlo. I evo ljudi, gotovi su i penali, izgubili smo 5-4, evo nas. Ne znam zbog čega kameraman nas prikazuje jer smo mi postigli taj jedan gol, taj jedan šut koji smo imali. Igrač utakmice pa loši neki njihov, mi smo imali također ocjenu 7, dakle bili smo jako dobri, ali nažalost iz kupa ispadamo, iako smo mi vodili na ovoj utakmici. Eto, izgubili smo 2-2 do 120. minuta i onda na penalima 5-4. Dakle, u Laziju 2 utakmice, 1 gol, 2 asistencije. Malo čudno je to, ljudi igramo u Ligi Evrope, ovo je fantastično. Malo je čudno to što imamo više asistencija nego golova, to nije uopšte karakteristično za nas. Startujemo protiv Tottenhama i ljudi, ovo je debi u Ligi Evrope. Fantastičan trenutak za nas, stvarno. Dakle, ovo je vjerovatno 16. finala. Mi smo odbrani i to protiv Tottenhama, ljudi, ajmo da pokušamo da ih pobedimo. Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me. Well, Harry Kane merits a mention. What doesn't he do well? Leads the line, drops deeper into space, he runs well with the ball at his feet, and he's rarely wild when attempting an effort at goal. He's been a great fighter. There to get rid. Keita. Lazio pressing with energy in the opening moments of the game. Doherty. Keita tries a through ball. Can he find a finish now? Out to the left it goes. What a corner. Mauri tries lifting it over. It's Keita! Goal! Lazio! Mauri. Tries one! Chance! Keeper got a hand on that and nicked it behind. They'll lead. Bashta. Great ball, now the shot! Puts it out to the wing. It's a good run down the left-hand side. Radu with the ball through. Here comes the corner. To see such a happy ending after such a splendid dribbling run. I mean, he really did fool that defence into wondering what he was going to do next. Lazio. Mauri looks to slip it through. Shoots! Yes! They are firmly back in business. Keita. Looks like a good ball through. And that's left him on the seat of his pants.
I evo ljudi, gotove utakmice. Ja mislim da smo mi iz kupa ispali ili igramo penale. Sad ćemo da vidimo. Ako se gleda gol u gostima onda smo ispali, ali ne gleda se to. Igrat ćemo ljudi moji penale, to je moja slaba tačka. Mi smo na ovoj listi četvrti, dakle četvrti šutiramo penale. Ajmo da odgledamo ovaj deo, hoćemo li proći u sljedeću fazu kupa ili ne. Saznat ćemo uskoro. Prvi šutira naš fudbaler i to je 1-0 za nas. Ajmo da vidimo kako će se snaći naš golman sada. Ja se plašim kako ću ja da šutnem ovaj penal jer sam stvarno užasan kad su penali u pitanju, nikako ne znam da na ništa. Maori. And it's Keita. Maori. Great run this, he's covered quite a distance. They've scored! Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Just need to see what way they approach it now. Do they settle for that or push for more? Well positioned to make either side really getting hold of the ball. Villiers. Out to the left it goes. He's made certain that. Villiers. Brings it forward. Maori! Goal at his mercy. Maori. If we're going to get a winner, it's got to come now. It's on a plate. Deftly done. The defence can get it clear. I evo ljudi, gotove utakmice i uspjeli smo da postignemo gol na našem debiju. Ovo je bila za nas jedna jako dobra utakmica. Gubili smo, ali eto uzeli smo ipak jedan bod. Mada mislim da je trebalo već da mi da pobedimo Kijevo, valjda se tako zove tim, jer mislim da su dosta slabiji. Ljudi, mi smo igrači utakmice na našem debiju, što je stvarno fantastično. Bili smo jako dobri i dosta često smo šutirali, uglavnom iz velike udaljenosti, ali sve su to bili dobri šutevi i iz jednog takvog šuta smo i postigli gol. Ovo je ljudi moj kup. I to igramo, kako će sad ovo da mu bude, četvrtfinale čini mi se, koliko ja odavde vidim i koliko se razumem. Igrali smo u četvrtfinalom. Sljedeća utakmica ponovo kup, ponovo protiv Kijeva, ovo je odmah revanš. Dakle 1-1 u gostima i da vidimo hoćemo li na svom terenu uspjeti da pobedimo Kijevo, trebalo bi. Pogledajte kakvu formaciju imaju, jako zanimljiv format, igraju sa 3 prednje vezne i sa jednim napadačem koji je užasan, ima 69, a mi smo četvrti najjači fudbaler u ovom timu, a i u napadu, u stvari peti najjači. Ali ovo je jedan stvarno dobar tim. U napadu smo jedan od najboljih, malo smo umorni, ali nema veze, igrat ćemo i ajmo da počnemo. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Lazio are back home now after what could be a really important draw in the away leg. Maori! Goal here. They just need a goal now to confirm their superiority.